atu chana chun Halloween kong kanak chim lai ma Halloween kong kan chim hlate a Facebook a like follow na en se YouTube a subscribe to na en nan kam bom nak lai zafa kan in nol ha Halloween timi chu mitha hani ti si All Hallows Eve in Arami befang osi Hallow a hallow person Tian termi minong ti chu Saint mithiang timi sulam angai Catholic bupini number tha ni khani a All Hallows mithiang di lakhani timi misa atwa Asulam chu mithiang na cha a to mi misa tina osi chu atlang pi in All Hallows Day Tian termi di lakhani ti si Gani Catholic nani October ni somthum ni khani kha All Hallows Eve mithiang na poilai ni san lai kan ti zeidah tia chu ni chu All Saints Day mithiang na ni November ni khani lai san lai Evening Eve asija a se November ni khani lai zan kha Halloween tia atoina in an o Evening before All Hallows Day mithiang na ni lai zan tia sulam angai zeidah da mithiang na ni All Saints Day le athi jami tharau na ni All Souls Day khi kan twa November ni khat ni chu mithiang na poi ni timi ni songloi ni se chuni a Catholic bupi ni pachian he poi kan twa ni se moi pa Jesu dot nak chung a arak nong khau e athi jami belte chu mithiang an se Chiu kan ha chu boy pa Jesu bantuk dot na a anong e apum athi a chun atharau chu van chung a umlai Number ni chu athi chami tharau na boy ni tia min bek asi ni songloi ni zong asi kan du dot mi tharau na kha e thai than in chonglom thacham piak nak le thacham piak e har mi tharau dang na cha a thacham ni zong asi Catholic bupi ni chu ni kha athi chiami tharau na van chung an phak lan thian tar na mun pakatri a omi tharau dilak na cha a thacham piak ding in ni songloi sinak rikhia mi ase Halloween kha zaitin da kan tua ok asilai Raise up leaders sings mithiang fa de ban tok in kan shok ai lai chu ni chu mithiang na ni lai ni khat si ti kha midang ni an hal ve nak nga izuam se sual nak thin phan thalau nak le pathian chapau sai nak ni so nak in ni puan shok ai lo in mithiang fa de ban tok in shok ai naw se chuti kan tua nak thong in mitam pi ni All Hallows Eve November ni khat ni lai za lai kha an tlai chan lai e mithiang kong zong an thlai kho lai visits the grave of our dearly departed. Athijia kan du dot mi na than mol a avaleng nau se. November ni khat ni le ni ni a hin athijia mi kan du dot mi na cha thacham ding in than mol a avaleng nau se. Pangpar do te iput in an than khat a phayang dan van piang nau se. Go to the mass misa kai nau se. November ni khat ni le ni ni a bepi deu in athiang mi misa a itel usilo mithiang na he mun khat in kan du dot mi na cha a kha champiang na usi chuti kan to nak thong in athi chia mi na kan chonglom usi we say a prayer kha kan chamlai Halloween poi kan to leo e mithiang na cha kha kan chambang in athi chia mi kan chung kha le kan du dot mi na cha jong a kha kan chamlai kan in a se athi chiami na than hun longdon a se valen le rosary khacham na khacham piak na to kho si kan to auzong si ti hi phil hau si atu bantuk in kan video adi dong tiang rak zau tu khri a dot mi ulenaw na nan chung a longlop na tampi kan ngei